Gɛrmany abatu e babatu yi e di amanfo ekwa ateti mu na eno agina so ama old bogus ni bi yusu ema ni bi okromu a abusia yenu abaye oda hoyi wa atete ni amanem ye pa no beka sa adwempan ni adentia ohia wadwenkyere ohia mso wadwenkyere yenu abaye ekunu doctor Ghana mamu ane yenu aba ne kunu ade obai dai eba abrochire ha na wode ne ba no awon pesa na yire ba brenti no eno munya old boga bia oso de Nkrataa be wale yenu abai na wode ne Nkrataa wale yenu aba no ene ba ne baaye no sabi onde woye na adwuma otene ba bi but o ma dress ye de ebom nta no kire se kroma mra nche so mote ye de ebom se mai no akokora no anytime bia na yenu aba no oba no ma no wan ya visa ntoko renew bia no koma ne ho a na man na ka chance so ne na nade a ene o ma no permit I o ma na kwanya because eso mu ya be ma no signature sane be ya o mo se be ma no ene yirampa ntokwa na man ya che no ennada na akokorafo yi ma no kansam se akokorai akansam am obi a record no I find out yenu aba na ekunu asend voice audio dama yenu aba na ekunu no ama be ma na ekana no ye de etum yenu aba yi ase ko renew visa bia mu a se ya mai ne hunu se ye beto aba yi eno mo aye den no se mai no agina so afo so woman no ayayam hihie ada woman no so akika nsama che woman na ma se ye se busua oni woman na de na de ene ye so oni ne aye de edede anie na we na okunu no nipa no sa o ka kire be ma no se e Ghana se na o yiri sabi obone okoko ye oguso a wo ye abusua ena okunu no fra ne yere no ka kire ne se enti adenta maboka na mdo kodo abrochire se bianka wo Nkrataa oba na se me no ye de enyemu a da chi bi nkura no ebe de ebenya asetena pa na kasa ne yemu susuno akokora na tell say dwuna hu say kroma no emra kire say so no bi wale a moto twa wale no Nkrataa so agi say edi 3 years nti sa 3 years na enson afa na anya 2 years nti na sa 2 years na anya no say mai ni lady ya de dasa abusia we na mai na Ghana no say meet me no nya de ent na biem na lady no voice audio na bema no a o kromu ano Hamburg na asem si o chesa Hamburg de medworo amenti ase nkokorafo no adwempone nko a we na mai na Ghana doctor no send brain yere na o ha no se so ase meboa dia me evidence ye de enie ze se obusuafo me de ensa bibia ye de akoma busua ai mentumi no nya de ent na biem ena lady ne ka tell se na aye dan na wo saka sa audio we say no say ene mai na kasa na best friend a na ne din komo ene ne kasa sa wo yo ba bia wo fo papa ene da bia oba ono ye de eda e say lady no enya sa information no lady na akoma no say so ahwa me ma wale agudi a na se me ba oda bia because of so ba ma me signature keke no ma ko renew me Nkrataa asa na to atra kroma say dia papa ene wale me akokora na otu kroma no say on wale ne wale ne china because say o kunu a watimi ama na okwan ama ne adeda de ene wale wa the same thing also where the boko be mebu akoye eno akogina so akoda na kasa kasa kese abeto akokora no ene yenu aba no entam okromu a yenu aba yi asedem na say wosu adwuma krontimi nkobi yenu aba no afra me a osadwene panyene me person ko report man no ema efficacy enfo na ka man no sabi ne Nkrataa ansa bi ko man no so aye na adwene say sesiei o say jimiska biem enna kra no so ne menya de enna biem o say jimiska me sabio ansa na me ko renew me Nkrataa to so third no obesen ma me no o charge me pan ne me person ko report man no o kan na sabio ye de sabio asama ka kira mi media so ne wo interpretu dwa ebe no bi kosa situation nim anaso bia ko bi mo pen because amanfo yusu Nkrataa and amanfo yere mo ededa asamba no atwe no wogina nchen because bema bia na ono etewa wo obeba eye wo yere ho no na sa asem si a onwale wo sa oba no because nim se na wo kunu na ono ne ye de ebetwe mpona me catch sister no se adentina man ne ye sa ade no wa mo okunu amane ne ka obo okunu amane se
ekwan a ofa aso de mba abrochire no saa kwan we na man na one me ye nkrata no ofeso de me fa so naka ukunu no ene man no emfesi man to man but ebia abrochire awo ho koye wo de ena ade bo ambeso be ka kire be ma no na ati akwa akokora podwe na akokora wadiu akokora diwa ma fe ya ukunu kote ye no ena afa akokora no ese wo no nya de ent na biem so ahu wiase Hamburg de minim de we ankokrafo no ebi mu esuban sitie tabusa ye na ba ise o hyedam a wo su tie se o so peso ko report man no sai ana wadwene ekyerew meme de me support bone sabi ese kama e wo ho nti wo fo adwen kyere bra abrokyire sei de we amafo di ni pa mi bone no abusua ano edene man ka we akyere no me ka kyere se obeteme nka mema ewiase nyina mansa nyina ate ne message no se ne ebe ya ebe no bi kosa situation nim na obede oso fa hu aba afrim yenu aba no se oba oye comment section ase abe read comment na oda fa no afutu na oda kire ne re eso hyedem a wo su Ghana kunu abo no aso so a man se chinchira twan ono one ne ntena na so one ne betena obesan fa na chi akoye memasem ebiem so no o se ejiniska ebiem ansana wasan san edama no yense obunu nkwasea ai pa abusia edio top 1008 medical maso ya sene use promo code ya adwene pa hene fa send this car call my Ghana na benya discount kama what ya say Anasbo enterprise be your people at the amount Destiny reference still trusses eso aboard dance at the amount Jatasment pebina fa si udan ada achombe da ya adwene pa hene se kira wadwene ye nua ba no twen ye na ye wia ye nua ba no onfa ntu no fo se wote awale ase na se nkrataa a ukuna ya mo a onya bidi ye adwuma no papa ne person no da report ma ukunu se ne be ya papa no kokan wa abonte na ukunu ti a ukunu be ka se me yere kura di kan ye de ebo mamane e se wo na wo hye ho no wo na wo ko no ukunu trap no achibela cat Odo, mi ko kroma ba o. Na mpato ko edo he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so ko krom. Na ma ye ne dey. Tina fi na send there. E kwa bet na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obia da no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sir. Na wo kwa bo ko trace extra. Ma me srew. Me kan fo tap send amount. So you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrew and I will send this so mesrew o first transaction be no we so wo hia promo code no so ba adwempanye adwempanye e da go yes ntimpacho wo bogu a wo Europe kwa da wo benya €5 free before the some party for some can tap send e da ma wo America so Canada dia mama $10 to miss now man how oba ho for say enkwa abonte no bi akoso pe mpacho wo biara no na eko some kwa abonte de ma download this here atena fie mpacho na relax na won se mpie kwa abonte bi mi hu say me kwa abonte mama na ade a am de krompo ni say first for no musu credit card nko a ene de tap Paul amante mo se dikanfo obehu ye mobo wo se usu normal bank card utimi de register SNS ka kofi asem atadwe yate dene ti tap aba ama hiafo se send this kan ko Ghana na rate no so kama yenche bibia ma me mesrew me ka fa ma on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesrew promo code bogum na ho hia me adempine I nanya €5 free no more Canada so ni US so so benya $10 say your day me ade afo de uni se me na tap ya kama tap send abusia rate mo hene sister na ko be me say ranka me ba wo asema ato me say mabusuafo afre me enyo ya ka kire me say me dan na me boss 1 month ago no enyunugu awuda na wusi ne Ghana no me say enyunu ana say wa for company papa company be na ko for sister ade wanted Destiny Roofing and Steel Trusses enka Destiny Roofing and Steel Trusses omo Ghana sister e ban down so border number 1 and omo sign e border so 30 years warranty 30 years na we can unique Destiny Roofing and Steel Trusses ko mo na esa ko pass aboso amawo ena tie omo be border anu so a omo ba free estimate ena omo dan so omo boso e ma wo say kimu a omo yusu nade
sister eno mo say isu nua enua no mo say shen aduro man say pika empro enkan po wuro ma empro nya hwe na mo ta brochire na wo kofa carpenter ni bi o hye enkwanche ko boda so wa bra destiny roofing and steel trusses ewo sister mesrew uduru akra say pe ukọ kan se pokuase amamole Canada Junction akra pokuase ya amamole Canada Junction uduru wa wo so pe destiny roofing and steel trusses sister o matuka akoye free estimate dama obi ate abrochire na kofa carpenter ni o hye sister mesrew me kanfo dama nti we den ha nkora ewo so aboka enya hwe but destiny ebeje wonkwa destiny ebe ma bibia to wokwa wo se opese obuje estimator wo beto nti dini eya Gɛrmany TV na se Beki TV wo se di we kire mo sister o meto mo ase ahwe kama na obi a wo table kire aboka asi dan na won ko for destiny roofing and steel trusses e mo da so sister me kan for da ma ha nkra no number omo number e na go screen so no omo email address na go screen so e twagu no so atese o me board dan so ama 30 years warranty 30 years be wo 30 years be wo na we na nti wo ha mo sa sister Mr. on board down so ma wa on e chekula one to fire more than krompo na oda obeda e no mo down so mbo so a enso to enye teta o on board down so ma dabi on board down so o mo be so wa abrochire destiny na tidin o mo be so wa abrochire on board down so wo de ma fu enye teta ti makanfo da ma nti we de mesrew obetimi no mo ankasa connect straight abusafo bi ani for one na bi ani sa pepe nti mekanfo aye de edama so we pa de for mo number no so na ese etwagu no email address na ese etwagu no nti sister abusia destiny roofing sheet and trusses omo ba magana auntie isi na from you hello auntie isi mo we pop no any tv unit no na few painting no so any company na kama Anaspo Enterprise na ehun pictures was na mama okay mama hwe wow ade na fese akwa me fi look kama Anaspo Enterprise wait a minute, could do 1,000 sister. The minister there, neither now was a Anaspo Enterprise. I don't go in POP if you paint in the Biad man. He until senior me shira where the woman Anaspo Enterprise. Why you fear they come apart? No come sister. Bra, what drew Hanum? Okay, and show bedrew how on. Or maybe a POP no. I must send you pictures. Yeah, and time for pictures in the better. And I'm them poor call pet them. Sa, I have for Mr. Fabrem, yan and tem, too many kawaii, and I'm the mature me dinner hair chair. Why? Sister, yeah, me come to be up in the way. Sister, so to Anaspo Enterprise, sister, me so POP in the party. Sister, T, what the POP in the and a POP in no my TV set no so. TV set no so. No kitchen no so. Kitchen no so. Sister, no my if you want to be Anaspo Enterprise. Usifie na person me POP ma wa Anaspo Enterprise we you POP amount almost aye TV unit e ka ho almost to your house nyina Anaspo be san your kitchen amount Anaspo assign I do windows assign hye wo dan nyina glass na window no komo ya sister what to type open normal estimate na o memo to 70%. Yeah se be sika nya we de o number ne good screen so e twagu no omo number ne gu so etwa gu nti mesraw Anaspo Enterprise and once obechira omo say Gɛrmany TV na say Beki POPs di omo your POPs looking con POP looking con na ni ade de wom Anaspo Enterprise o charge wi a ono an kofa na neoma efiri baabi abruchire e de ba Ghana wow na omo sa no afo na go PO ami hwe POPs we na sister mesraw wo dan na wusi no Mr. Onye mistake for come Anaspo Enterprise. Baby, be show mo sana kitchen, TV set, BBA, POPs, large system ni BBA. O me san atofo glass bia ma. Na windows will be effect. Sister Anaspo Enterprise there, Mr. Omo ye King Kong. Dream ka na me ba be ka kire no. Mr. Mama ye na me de na kona from the wo kwa edema review. Beki TV. Benya discount kama. Oh, Anaspo Enterprise. Omo ye King Kong.